Leben ist einfach überall. Es ist ein Universalmaterial. Das ist wie ein Stück Natur, das von Menschen mit den Händen geformt sich aus dieser natürlichen Umgebung erhebt, aber dennoch immer ein Teil dessen bleibt, aus dem es herauskommt. Kineski zid, indijski samostani, arapske višekatnice, europske kuće od drva i gline i afričke džamije. Na svim su kontinentima tijekom povijesti glinene građevine imale razne oblike i funkcije. One su dojmljiv odraz svojih kultura. Sad iznova otkrivamo glinu. Čini se da glina odgovara današnjim potrebama i da je možemo iskoristiti u različite svrhe. Desetljećima su je zanemarivali i smatrali građevnim materijalom za siromašne. No, glina ima brojne prednosti. Lako je dostupna, zahtjeva malo energije u proizvodnji i kao ekološki proizvod možemo je odložiti bilo gdje. Postoje mnogi načini obrade, od koji su najčešće 3. Prešanje i izrada glinenih opeka, ispuna drvene konstrukcije i sabijanje u slojeve. Uglavnom, izvan vidokruga javnosti, mnogi rani zagovaratelji gline već dugo eksperimentiraju s njezinom primjenom. Među njima je i umjetnik Martin Rauch. On uživa u obradi ovog podatnog materijala i izradi opeka. Razumije ga bolje od bilo koga drugoga. Mein Vorteil ist eigentlich, dass ich also Keramiker bin und seit der Kindheit mit Erde arbeiten tue und eigentlich auch ein gewisses Gefühl für die Erde habe, was für viele Leute früher ganz selbstverständlich war. Ja. Also wir haben ein bisschen diese Selbstverständlichkeit von dem Material Erde eigentlich verloren, weil man sich nicht vorstellen kann, dass man pure Erde verwenden kann. Weil wir glauben, wir müssen in alles etwas hineinmischen, damit die Qualität besser wird. Letztendlich ist es eigentlich genau umgekehrt. Es wird zwar härter, aber die Qualität wird nicht besser. Radionica Martina Raucha nalazi se u Schlinsu, austrijskoj pokrajini Vorarlberg. Ujedno je umjetnikov studio i laboratorij. Već više od 20 godina uz pomoć članova obitelji i bliskog tima, on gotovo obsesivno istražuje nove načine korištenja gline, poput izrade dimnjaka. Jedan od njegovih prvih eksperimenata bila je gradnja vlastite radionice. Gradnja sabijenom glinom bio je velik rizik. To je jedna od najstarijih tehnika gradnje, koja se u ovom dijelu svijeta već dugo ne koristi. Ipak, Rauch je uvjeren u visoku kvalitetu ovog načina gradnje. Ich finde, mit dem Stampflehm kann eine Fassade eigentlich immer schön altern. Also da spielen auch Furchen überhaupt keine Rolle. Und deshalb zum Beispiel meine Werkstatt, diese Lehmwände sind jetzt schon über 16 Jahre alt und da habe ich noch nie etwas gemacht. Ja. Vodoravni slojevi opeke na fasadi štite zidove od kiše. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich eine gebrannte Ziegelmauer, muss ich gegen Schlagregen durch eine Farbe oder Anstrich schützen, damit nicht durch die Kapillarwirkung, das Feuchtigkeit des das Wasser bis in die Innere vom Haus hinein kriecht sozusagen. Beim Stampflehm ist es so, dass das Wasser hinschlägt, dass der Ton quillt auf und verhindert, dass das Wasser in die Tiefe hineingeht. Und dadurch wird die Wand zwar außen sehr stark nass, sie wird dann ganz dunkel, aber die Feuchtigkeit geht nicht nach innen. Und wenn es aber jetzt mehr als wie einen Tag lang regnet und das Wasser drüber runterrinnt, brauche ich eben diese Erosionsbremsen, die verhindern, dass das Wasser alles rausspült. Oder? Was beim Stampflehm so faszinierend ist einfach, dass es pure Erde ist, dass es verdichtet ist und dass es sehr gut in die heutige Architektur integrierbar ist. Oder? Prve kupce našao je u najbližoj okolici. I drugi članovi obitelji povoljno su izgradili svoje domove koristeći se upravo glinom.
Vanjskim i unutarnjim zidovima nije potrebna žbuka ili dodatna izolacija. Instalacijske cijevi i kabeli postavljaju se bez teškoća, jer je glinu jednostavno oblikovati. Sve se može popraviti svježom glinom. Zidovi se oblikuju slojevima različitih boja i tekstura i nisu potrebne dodatne obloge. Kad zemljani zidovi izgledaju elegantno i impresivno, poput umjetničkog dijela. Martin Rauch veliča glinu pretvarajući je u umjetnost. Ubrzo je u okolici nastao novi trend i susjedi su mu prepuštali izgradnju barem dijelova svojih kuća. Nije slučajnost da se ovo događa upravo u pokrajini Vorarlberg, gdje arhitektura ima važnu ulogu u kulturi i tradiciji. Ovdje se sabijena glina rabila za izradu podova i žbukanje zidova. Martin Rauch glinu je počeo otkrivati skromno i oprezno. Ugovori za velike javne poslove sklopljeni su tek poslije. Zahvaljujući i zagovarateljima ovog načina gradnje poput Martina Raucha, glina se ponovno nameće kao građevni materijal. Für mich ist mit Lehmbauen nicht irgendwie zurück zu alten Handwerksbauweisen, sondern für mich ist eigentlich die spannende diese uralt Bauweise mit moderner Bautechnologien zu verbinden. To je bila nit vodilja i pri gradnji ove kuće u Karinti, koja je gotovo nevidljiva s jedne strane. Kuća je također izgrađena od gline, iako zbog obloženih zidova to nije vidljivo. Ima drvenu konstrukciju, a praznine su popunjene smjesom slame i gline sa zemljišta na kojem je kuća sagrađena. Kuća je sagrađena prije 10 godina i pripada obitelji Rubin, koja se među prvima odlučila na ovaj tip gradnje. U vrijeme gradnje na korištene materijale nije se gledalo s odobravanjem. Eine ganz wichtige Komponente ist einfach, dass es ein einfaches Material ist. Es ist zugänglich gewesen, es war billig und insofern war es für mich eine Möglichkeit. Das andere ist die Sprache dieses Materials. Ja? Also das heißt, es ist nicht nur die Einfachheit der Verarbeitung, also dass der Selbstbau ideal möglich ist, sondern es ist vor allem auch diese ungeheure, diese Ausstrahlung dieses Materials. Unutrašnji zidovi nisu obrađivani. Vidljiva je zemljana boja i struktura od koje veći dio kuće izgrađen. Za razliku od betona i čelika, glina daje toplinu, što je ukućanima vrlo dragocjeno. Also ich sage immer, es ist wie ein marokkanisches Lebensgefühl. Es ist sicher etwas, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es eben nicht diese geometrische Perfektion hat, muss ich auch sagen, wobei ich keine absichtlich gerundeten Ecken meine, sondern einfach die Art der Oberfläche. Das heißt, es gibt keine technische Glätte. Ja? Und ich glaube, dass das zum Beispiel akustisch sehr gut wirkt. Oder eben eine Art von menschlichen Maß gibt, sage ich jetzt einmal. Ganz fix ist einfach die bauphysikalische Eigenschaft. Und die ist so gut, ja, dass es eigentlich nichts Vergleichbares gibt. Das kann man wirklich sagen. Malobrojni su arhitekti vidjeli privlačnost ovog materijala. Sve koji su pokazali interes za njega smatrali su ludima ili fanatičnim ekolozima. Glina je smatrana pogodnom samo za starinsku arhitekturu. An sich ist es so, dass durch diese romantisierende, falsch verstandene Idyllenhaftigkeit ist, glaube ich, lange Zeit einfach über diesen Lehm ein Tabu jetzt in der modernen Architekturentwicklung gelegen. Čini se da glina prestaje biti tabu i da se arhitekti sve više koriste njome, pogotovo na ekskluzivnim novim zgradama kao kontrast staklu i betonu. Gotovo se uvijek rabi za unutarnje i pregradne zidove, poglavito kao žbuka, kao na primjer u ovoj kući u Beču.
Njezina veća upijajuća površina regulira temperaturu i vlagu, što rezultira boljom klimom u prostoriji. Također, filtrira i štetne čestice u zraku. Sobe bez štetnih čestica izrazito su pogodne za boravak osoba koje pate od raznih alergija i bolesti. Glina se koristi čak i u medicini kao ljekovito blato. Može biti alternativa toksičnim materijalima u domovima protiv čije se uporabe Evropska unija bori svojim novim smjernicama. Često nije moguće razabrati da su zidovi glineni, ako su, kao u ovoj kući u Waldviertlu, ožbukani ili obojeni. Lehm gibt es überall, nicht? Das ist auch bei uns und in allen auch klimatischen Gegenden, wo Lehm nicht ideal ist, gibt es Lehmbauten. Kad su ljudi točno počeli primjenjivati glinu u gradnji, više nitko ne zna. Arheolozi su u Turkmenistanu i Iraku otkrili ostatke građevina starih i do 10.000 godina. Kuće su u prapovijesno doba možda izgledale upravo ovako, sa širokim i kosim krovovima koji su štitili od kiše i snijega. Mnoge napredne civilizacije poznate su upravo po svojim impresivnim glinenim građevinama. Veliki kineski zid, jedno od najvećih dijela ljudskih ruku, građen je upravo od gline, nakon čega su dijelovi prekriveni kamenom. Danas su neki dijelovi kineskog zida urušeni i trgovina s starim opekama postala je velik problem. Ove opeke danas se koriste za izgradnju domova siromašnog seoskog stanovništva. S druge strane, glina se u Japanu oduvijek upotrebljavala kao građevni materijal najveće estetske vrijednosti i bila je standard u gradnji otmjenih vila i čajana. Japanski su obrtnici pravi stručnjaci u umjetnosti oblikovanja gline, kao i u Indiji i ostalim zemljama Himalaje, gdje se ovom vještinom i dalje vrlo često koriste. Samostani, hramovi, palače i utvrde također su građeni od kamena i gline, kao i jednostavne seoske kuće. Karlo Pruši UNESCO je povjerio zadatak da prouči ovu vrstu arhitekture, a on je svoja saznanja pretočio u knjigu. Da gibt es Gebiete, wie zum Beispiel im Kathmandu-Tal, wo also viel Regen auch ist, Monsuns sind. Dort sind die Lehmbauten von außen mit einer Schar Ziegel, gebrannten Ziegeln geschützt. Im Inneren ist die Wand jedoch Lehmziegelwand. Nicht? Währenddessen in den größeren Höhen oder in den Gebieten, in den tibetischen Gebieten, wo also eher trockene Klima vorherrscht, der gesamte Bau aus Lehm besteht. Kuće su sagrađene kako bi se održale i na nadmorskoj visini od 3600 metara. Njihovi debeli zidovi zadržavaju toplinu i štite od hladnoće, poput bivše rezidencije Dalaj Lame u Lasi. Građevine zrače dostojanstvom i odaju dojam mjesta koja nisu namijenjena samo stanovanju, nego su i dom za dušu. Danas, nakon nekoliko desetljeća kineske vladavine, malo je toga ostalo od staroga grada u podnožju rezidencije. Ova impresivna glinena građevina bila je utvrda u iranskom gradu oazi Bamu, kao i veći dio grada razorena je u potresu u prosincu 2003. godine. Više od 2000 godina ova utvrda dominirala je krajolikom i izdaleka bila dokaz napredne arhitekture Perzijskog carstva. Njezino uništenje pokrenulo je međunarodno istraživanje o načinu očuvanja glinenih građevina od potresa.
Na arapskome poluotoku jemenska kultura posebno je poznata po svojim glinenim zgradama visokim i do 9 katova i starim 500 godina. Zahvaljujući tim zgradama, lijepi grad Sana poznat je kao najljepši grad arapskoga svijeta. Čini se da stare graditeljske tehnike odgovaraju modernim zahtjevima. Međutim, kuće uglavnom opstaju jer su uvrštene na popis svjetske kulturne baštine. Arhitektura većine afričkih zemalja vezana je uz glinene građevine poput Kazba u Maroku. Te utvrde glinenih zidova debljine 1 metra služile su kao stambene kuće i kao skladišta. Unutarnje prostorije hladne su čak i kad je vani vrlo vruće, a kad je hladno, zidovi zrače toplinom. Ovdašnji farmeri gradili su ove utvrde da se zaštite od napada nomada i Sahare. U pustinskim državama mnoge su džamije građene od gline, te su postale važne znamenitosti svojih zemalja. Među njima i velike džamija Dženeju u Maliju. Džamija se neprestano renovira, a oštećenja koja nastanu u kišnim razdobljima popravlja cijela zajednica. Cijeli grad Dženej izgrađen je od gline, a njegove gusto poredane kuće i dvorišta podsjećaju na tapiseriju. U jednome trenutku gradova od gline bilo je posvuda, od Azije do Južne Amerike. Čak su i najstariji gradovi na svijetu, Babilon i Jerihon, bili sagrađeni upravo od gline. Das Bauen in Lehm, und das ist ja das Faszinierende an diesen historischen Lehmbauten, ist ja so geschehen, dass es nie ein einzelner Objekt war, sondern es war immer eine Gruppe, also ein Cluster oder ein Dorf oder eine ganze Stadt oder eben das heißt, die Stadt ist ein Bauwerk geworden, nicht durch das homogene Material des Lehms und durch das Aneinanderfügen, ineinander Schachteln dieser einzelnen Räumlichkeiten entstand ein Bauwerk, ein homogenes Ganzes. U svim kulturama glina nije korištena isključivo za gradnju elitnih građevina, nego uglavnom kao besplatan i lako dostupan građevni materijal. 1/3 današnje svjetske populacije živi upravo u kućama od gline. No većina ljudi odustaje od tradicionalne gradnje i okreće se europskom materijalu, cementu. Ono što je vrijedilo tisućama godina uništeno je u nekoliko desetljeća. Tradicionalne tehnike i materijali istisnuo je moćan betonski lobi. Sve je manje mogućnosti izobrazbe i obrtnika koji znaju raditi s glinom. Ova krhka tradicija u opasnosti je u cijelome svijetu. U neizbježnom procesu globalizacije mnoge tradicionalne kulture i vještine polako nestaju. U Europi prevladava mišljenje da glina nije pogodna za našu vlažnu i hladnu klimu nego za suha područja. Povijest nas uči drugačije. Kuće od drva i gline stoljetna su tradicija gradova i sela i praktički su sinonim za predindustrijsku gradnju. Samo u Njemačkoj ima više od 1 milijun ovakvih građevina. Stotine tisuća kuća izgrađenih od sabijene gline ili nepečenih glinenih opeka možemo naći u Srednjoj Europi, a veći dio njih upravo u istočnoj Austriji. Često te kuće ne prepoznajemo zbog boje i fasade. Mnoge kuće nemaju kvalitetne kamene temelje i široke krovove, zbog čega nisu dovoljno zaštićene od vode, vlage ili pucanja zidova. Ipak, i ovdje su glinene zgrade znatan dio kulturnog nasljeđa.
Prije mnogo milijuna godina rijeke su nanijele ilovaču nastalu erozijom stijena. Velika količina ovog materijala deponirana je upravo ovdje u Bečkom bazenu, gdje se drevno more prostiralo kilometrima. Dokazi intenzivnog iskapanja materijala su ova jezera nastala na mjestima gdje se nekad vadila glina. Ilovača se otapa u vodi, suši i zatim postaje čvrsta poput stijene. Sastoji se od gline, šljunka i vrlo sitnog muljevitog pijeska. Boje variraju od oker do tamno crvene i od bijele do sivo plave. Vadi se iz rupa sličnih ovoj i često se struže u slojevima. Tri četvrtine zemljine kore sastoji se od ilovače i zato je nalazimo gotovo svugdje. To je jednostavan, a ujedno i složen materijal s brojnim svojstvima. U negativna se obično ubraja da je osjetljiv na vodu, da je relativno slabe čvrstoće i nakon sušenja može popucati. Kako bi se otklonile te slabosti i poboljšala svojstva materijala, provode se istraživanja. Uzorci zemlje šalju se na analizu u laboratorije poput ovoga u ciglani Wienerberger. Svaki je uzorak ilovače drugačiji i nije svaka pogodna za daljnju obradu. Jedno je od osnovnih pravila, ako sadržava previše pijeska, razmrvit će se. Prevelik udjel gline uzrokuje pukotine. Nečistoće nastale zbog organskog materijala poput kamena ili soli smanjuju kvalitetu gline. Zato se obično miješa nekoliko različitih vrsta. Ako procijene da je dobre kvalitete, mora proći brojne testove čvrstoće i otpornosti, kao i njezina savjetljivost i stabilnost na rubovima. Dosad su u laboratoriji ispitivali samo kvalitetu gline kao sirovine za proizvodnju pečene gline. Nepečena cigla nije zanimala proizvođače. Sve donedavna nije postojala na tržištu i nitko se nije zauzimao za njezinu uporabu. Sada se to mijenja zahvaljujući borbi za održivost. To što se čak i vodeći svjetski proizvođač Wienerberger okrenuo ovom proizvodu ograničene potrošnje, znak je da je svijet počeo ozbiljno shvaćati glinu kao građevni materijal. Ich glaube, es ist eine fast mystische Beziehung zwischen Menschen und Erde und Lehm. Das klingt jetzt sehr, sehr hochgestochen, aber Tatsache ist, dass Lehm genauso für Heilzwecke verwendet wird. Also muss es hier irgendeine Verbindung geben. Und deshalb fühlen sich auch Menschen in Häusern aus Ziegel oder Lehmziegel besonders wohl. Proizvodnja opeke star je jednostavan postupak. Miješaju se različite vrste gline kako bi se postigla što bolja kvaliteta. Nema drugih dodataka osim vode. I to kako bi glina bila fleksibilnija. Grubi komadi gline gnječe se čeličnim valjcima. Više se puta prosijava. I pod visokim tlakom preša u dugačke blokove. Zatim se sječe čeličnim rezačima. Suši se sve dok sva voda ne ispari. Od 2005. godine na taj se način proizvode 3 vrste nepečene cigle za unutarnje i vanjske zidove i to kao eksperiment. U usporedbi s nepečenom, pečena opeka visoko je razvijen građevni materijal. Peče se cijeli dan na sve višoj temperaturi u tunelima posebnih peći.
Za proizvodnju prirodne glinene opeke nije potrebna takva potrošnja energije. No jednako su skupe kao pečena opeka. Ipak, danas su dostupne na tržištu i imaju svijetlu budućnost. Die Erfahrungen sind sehr positiv. Ich persönlich bin mittlerweile wirklich felsenfest davon überzeugt, es funktioniert. Wir werden das machen, wir werden das serienmäßig industriell umsetzen, dieses Produkt. Und es hat sich gezeigt, dass eine große Nachfrage am Markt besteht. Sowohl bei privaten Bauherren als auch bei großen kommerziell orientierten Bauträgern. Jedna od prvih zgrada na kojima je to demonstrirano je poslovni konferencijski centar Sol 4 u Modlingu, čiji unutrašnji zidovi od opeke namjerno nisu ožbukani. Željeli su pokazati da su upotrebljeni samo neškodljivi materijali i novi tip opeke. U gradnji ovog poslovnog centra, osim privatnih ulagača, sudjeluju i vlasti, točnije Austrijsko ministarstvo tehnologije. U ovoj zgradi, načinjenoj od bala slame na drvenoj konstrukciji nazvanoj S-Haus, Boheim-Kirchenu u Donjoj Austriji, provodi se istraživanje održivog graditeljstva i njegove primjene. Zgrada je ožbukana glinom. Hier zum Beispiel beim S-Haus dient der Lehm dazu, die Strohballen abzudichten und feuerfest zu machen. Zusätzlich haben wir aber gesehen, dass bei anderen Projekten auch der Lehmverputz zum Beispiel eine sehr schöne Klimawirkung für das gesamte Haus hat. Dann auch teilweise optisch sehr schön eingesetzt werden kann. Also das sind schon sehr wichtige Gründe, warum die Architekten immer wieder auf diesen Baustoff zurückgreifen. Ovu zgradu nije osmislio jedan arhitekt, nego tim znanstvenika. S-Haus je informacijski centar obnovljivih sirovina. Uzmemo li u obzir cijeli životni ciklus, iznosit će samo 1/10 uobičajenih troškova. Odnedavna se grade brojni prototipovi za koje se razvijaju razne kombinacije glinenih konstrukcija, niskoenergetskih i obnovljivih građevnih materijala, poput ovog vrtića u Zirsdorfu. A na ovoj zelenoj tržnici u Eferdingu testiraju nove ekološke građevinske metode i materijali kako bi otkrili njihov učinak i kako ih najbolje iskoristiti. Osim gline i slame, ugodnu atmosferu stvaraju i biljke. Pomažu u reguliranju vlage i temperature, osobito u poslovnim zgradama. Uz glinene zidove služe kao zamjena za klimatizacijski uređaj. Cijena takvih prototipova varira, ovisno o tome koliko je potrošeno za istraživanje. Procjenjuje se da kod privatnih kuća na takve dodatne troškove otpada u prosjeku 5%. Vlasnici povijesnih glinenih zgrada prošlih su se desetljeća morali koristiti industrijskim građevinim materijalima kad bi poželjeli obnoviti svoje kuće. U njima često možete vidjeti izbor različitih materijala koji su im u to vrijeme bili na raspolaganju. Stanovnici kuća poput ove u Kremsu danas po savjet odlaze Rolandu Meingastu, jednom od prvaka u gradnji glinom. Ich war zuerst einmal begeistert, eigentlich, dass da eine Bautechnik gibt, die völlig abfallfrei ist, die anscheinend völlig ohne Schadstoffe auskommt, und habe halt dann nach und nach entdeckt, dass da eine Menge technische und ökologische Möglichkeiten dahinter stecken, wenn man sie mit der modernen Bautechnik verbindet. Und an dem arbeite ich eigentlich seit über 10 Jahren. Roland Meingast postao je proizvođač građevnog materijala poput svijetle gline, gotove žbuke i glinenih pločica. Naučio je kako se obrađuje glina, razvio nove metode i proučio povijest zamjene gline drugim građevnim materijalom.
im Zeitalter der Fortschrittsgläubigkeit im 19. Jahrhundert war man fasziniert, dass man plötzlich Kohle genug hat, um die Ziegel zu brennen. Und alles andere war dann altväterisch und der Inbegriff der Rückständigkeit. Und wir würden eben heute sagen, der hat ein Imageproblem gehabt und ist dadurch hauptsächlich verschwunden. Do sada su na poboljšanju radili samo pojedini prvaci gradnje glinom. Sveučilište i ciglane provode nekoliko istraživačkih projekata u kojima sudjeluju ljudi koji se gradnjom glinanih građevina bave u praksi i teoriji, poput njemačkog profesora zemljene arhitekture Gernota Minka. Die ganze Umweltproblematik war für mich am Anfang das Ausschlaggebende. Inzwischen ist es aber das gesunde Wohnen, was für mich noch wichtiger ist. Denn der Lehm, der gleicht die Raumluftfeuchte mehr und besser aus wie jeder andere Baustoff. Wenn die Luftfeuchtigkeit über 50% steigt, die Raumluftfeuchte, dann geht die Feuchtigkeit in den Lehm und wenn es unter 50% geht, kommt sie wieder raus. So habe ich also zum Beispiel nach dem Duschen im Badezimmer beschlägt mein Spiegel nicht, weil die Feuchtigkeit nie über 70% steigt und immer gleich in die Wände geht. Wir wissen ja inzwischen von Wohnmedizinern, dass eine gesunde Raumluft 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit haben sollte. Graditelji se sve više zanimaju za prednosti koje glina pruža u izgradnji unutarnjih zidova. Prije su je često izbjegavali jer nisu htjeli raditi sa žilavom prašinom ili zemljom. Und im Grunde kann ich ja das Material eines Lehmhauses von Generation zu Generation weiter vererben. Es verändert sich nicht, das Material ist ja ewig. Und wenn ich gar nichts mehr mitbauen will, dann kann ich das in den Garten schütten und dann wachsen die Pflanzen wieder drauf. Nicht? Also das ist doch faszinierend. Es gibt kein anderes Baumaterial, was eigentlich diese Qualität hat. Obnavljanje povijesnih zgrada industrijskim proizvodima rezultiralo je novim oštećenjima. Čini se da novi materijali nisu kompatibilni sa starim metodama gradnje. Nažalost, nije bilo alternative. Da gab es einige Probleme mit anderen industriellen Produkten, das ist richtig, weil der Lehm elastischer ist, sich besser anpasst und auch wenn er nass wird, dichtet er wieder die Fugen ab. Das ist ja ganz interessant. So war das auch bei den historischen Fachwerkhäusern. Wenn es geregnet hat, dann wurden die Fugen eigentlich automatisch geschlossen, weil der Lehm gequollen ist. Danas je moguće pravilno obnoviti stare kuće, jer je to područje primjene doživjelo velik procvat. Izvorne zemljane boje, koje se nekima veoma sviđaju, neke mogu odbiti. Danas ima i drugih boja poput zelene i crvene. I to zahvaljujući dvojici braće iz Frankena. Došli su na ideju da razviju žbuku u boji koja se može miješati, što može imati nevjerojatne rezultate. Ako se istodobno nanesu dvije boje, na primjer, stvara se efekt koji podsjeća na kuće u Toskani. Do razvoja je došlo jer inovativni proizvođači glinene žbuke nisu bili zadovoljni ograničenošću prirodnog materijala. Lehmputz habe ich vor 15 Jahren schon gemacht, nur der war nicht farbig, der war braun und den wollte eigentlich keiner haben. Und dann war die Frage, wie bringe ich den braunen Lehmputz farbig? Und dann haben wir uns entsprechende Rohstoffe gesucht und experimentiert und so ist es dann entstanden. Sirovine su pigmenti koji se dodaju glini. Na taj način dobije se 350 nijansi. Sve vrste žbuke miješaju se u suhom obliku i prodaju kao prašak. Obiteljska tvrtka Lesando često smišlja novotarije, a jedna od posljednjih je i zaštitna žbuka koja štiti od elektromagnetskog zračenja. Nanosi se u mrežastom uzorku na 2 mjesta i sadržava ugljična vlakna. Wir haben also hier einen Stromkreis, wir haben also hier stromführende Leitungen und die sind in diesem Bereich ausgeschnitten, das heißt also nicht mit dem Abschirmputz versehen und in dem restlichen Bereich mit dem Abschirmputz versehen. Und mit einem einfachen Feldstärkenmesser kann man beispielsweise darstellen die Ableitfähigkeit, also man kann es glaube ich auch ganz gut hören. Wir haben also hier doch erhebliche Feldstärken zu messen und wenn wir jetzt einfach mal ein Stück aus diesem Bereich rausgehen, hin zu dem Bereich, wo der Abschirmputz zweilagig aufgebracht ist, dann sieht man also, dass die
Belastung bzw. die Feldstärken doch ganz, ganz deutlich abnehmen. Ekološke šarene žbuke namijenjene su entuzijastima koji vole raditi sami, ali obrtnici na seminarima mogu naučiti razne tehnike njihove primjene. Čini se da je glina postala popularno dizajnersko oruđe. Hodnik bolnice u Feldkirchu u austrijskoj pokrajini Vorarlberg prvi je veliki projekt u kojem se gradi sa bijenom zemljom. Gradi se glineni zid visok 6 metara i dug 133 metra. Gotovo sav upotrijebljeni materijal izvađen je s lokacije na kojoj je zgrada izgrađena, a zid je dizajnirao Martin Rauch. Ja, das Krankenhausprojekt ist für mich eines der wichtigsten Projekte, weil es das erste wirklich große Projekt war. Und der Vorteil war, dass es ein Kunst am Bau-Projekt war. Also es ist eigentlich entstanden aus einem Wettbewerb. Und diese Mauer wurde nie als Bauobjekt gesehen, sondern immer als Kunstobjekt. Und dadurch waren viele Hürden, die normal sonst auftauchen würden, waren gar nicht zum Thema. Nisu znali da će zid imati i praktičnu ulogu reguliranja klime. Also die Wand hat einen Hohlraum, also Luft und Wärme und Feuchtigkeit kann nach hinten strömen und sich so umwälzen und hilft sicher diesen relativ problematischen Raum, also was das Klima betrifft, also mit zu regulieren. Tako je započeo karijeru i postao jedan od vodećih umjetnika koji se bave stvaranjem glinenih građevina. U blizini Merana, na nadmorskoj visini od 1500 metara, smjestilo se lječilište do kojeg se može doći samo žičarom, kako ceste ne bi narušile prekrasan planinski krajolik Južnog Tirola. Arhitektura ne bi smjela narušavati okoliš, nego se uklopiti u njega. Krila u kojima su smještene sobe modelirana su po uzoru na posjećeno stablo. Hotel želi ponuditi novu vrstu ekološkog luksuza, inspiriranu prirodom u svrhu opuštanja. Među građevnim materijalima prevladava glina. Angažirali su Martina Raucha da osmisli rješenja po mjeri pojedinih objekata, uključujući i glineni zid u svakoj prostoriji. Die sollte also multifunktionale Bedingungen erfüllen, also sollte beheizbar sein, sie sollte Strom integriert, sie sollte ein Licht integrieren, sollte frei stehen können, ohne dass sie irgendwo angebunden ist. Also eigentlich im ersten Moment eigentlich sehr fast unlösbare Problematik. Und dann überlegt man sich das, macht einen Prototyp und so ist es zu einer Zusammenarbeit gekommen. Und wir haben dann dort 45 solche Lehmwände hergestellt, die alle sehr gut funktioniert haben. Und mittlerweile machen wir sehr viel so beheizte Stampflehmelemente. S brojem ugovora raslo je i povjerenje u uporabu gline. Klijenti danas imaju više povjerenja u nju, čak toliko da se danas u raznoraznim zgradama poput tiskara, konferencijskih dvorana, zooloških vrtova, crkava i poslovnih zgrada grade zidovi od sabijene gline.
Ili izložbena umjetnička galerija Schaulager u Baselu u kojoj je izložena digitalno uvećana glinena struktura. Debeli sloj obavija zgradu poput kože. Glina se čini osobito primjerenim materijalom za groblja i pogrebna poduzeća. Kao što piše u Bibliji, sjeti se da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti. Nakon 20 godina eksperimentiranja, obitelj Rauch ostvarila je svoj san. Imaju vlastitu kuću od sabijene gline. Sagrađena je na padini od materijala koji su sami obradili i uzeli s iste lokacije. Ljudi su odavno zaboravili da se kuća može sagraditi na ovaj način, pa u Srednjoj Europi već godinama nije izdana ni jedna dozvola za gradnju ove vrste. Zidovi su sagrađeni od sabijene zemlje stisnute u slojevima. Bez ikakvih dodataka za ojačanje materijala i željeza. Zidovi, podovi, sve je od gline. Mora ispunjavati sve uvjete modernih kuća, ali problema s lokacijom nema. Wenn der Lehm also von der Feuchtigkeit geschützt ist, das heißt also, wenn er einen guten Stiefel hat, ein gutes Dach und von der Seite kein drückendes Wasser kriegt, dann ist das kein Problem. Also statisch habe ich auch weniger Problem, weil ich einen starken Felsen ist dahinter und da nicht so hoher Hangdruck kommt. Und das war dann eigentlich für mich der Entschluss, eigentlich vom Keller anzufangen, eigentlich diesen Gedanke also konsequent durchzuspielen, eigentlich das Haus aus der Erde, auf dem es steht, aufzubauen. Und wenn es dann praktisch wieder zurück in die Erde geht, dann füllt sie praktisch wieder die Grube und hat eigentlich die Umwelt so wenig wie möglich belastet. Ja. Premda nema industrijskog lobija koji gura njezin napredak, ovaj svestrani materijal, glina, otvorila je novo poglavlje u umjeću gradnje iskonskim prirodnim materijalima. Der Rückblick auf diese Art des Denkens, des Bauens, des Tuns wird wahrscheinlich mit der Zwischenepoche der technologischen Allmacht, die wir glauben zu haben, wo wir wirklich alles tun können, wo wir aber das Wesentliche nämlich nicht erfüllt haben, diese Wohnlichkeit, diese Menschlichkeit, dieses Ding wieder einzuführen, das wird wieder kommen und das wird wieder notwendig werden.